Formal ning pesinayan ning lokal a gobyerno ning San Simon ang groundbreaking ceremony para king proyektong Construction of Materials Recovery Facility o MRF. Kapag nasaning proyekto na pasiknangan ing Sustainable Waste Management king balen, kapamilatan ning mas masaleseng recycling, ustong waste segregation at environment-friendly disposal practices. Agpang kang San Simon Mayor Ann Canlas, maulagay pasilidad ay tibang mabawas ing basura at apanatili ing kalinisan king komunidad. Kayagnaning seremonya, dinikdik mo naman ing ulagan ning disiplina at shared responsibility na ring residente at ning LGU king ustong waste handling. Asahan niyang makasawping proyekto king pamagbuo ning mas malinis, mas ligtas at mas sustainable as San Simon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.